Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Kimil. Aingki. Kak Dintu berketeh dari Kelebun Taman. Oh iya Mil, sabar nih Mil, sabar lah aja Mil, sabar letak aja. Aingki. Tinggal Kak Dintu aptina langsung ah. Oh iya, sekelangkong Mil ya. Aingki. Jak mun mak kesapa, mun suratu pasti abid. Dari di mana Mel? Dari tali make ailek bi Kelebun ni soro neraki berkat. Jak mun mak kesapa, cek lah karo kayak kampung, macam cek gengsi nih senenteng berkat tibi. Aduh, kok mata kerecet nyeding ocan kaki jilik. Kakek nganreng tak tahu. Kesapa lah karken sara kebayan pegel ke masyarakat. Coba celingaki cara ngajari ngaji. Salah sekuni santri tokol. Lambang kopi bapak sero ngale sing ngaji. Amarga kesapa mun mulai ngaji kek saran sinokol. Mak sajen sara kakelik. Dinang kau taruh nor ah, daji urusin kaki. Kakili. Iya rapar. Apa yang kelakon? Ari ya basnya bas mano dik. Mak pula baju larang kan troy jual. Cuman oleh gacori mah jual kan tak eman. Mun aslin eman dik. Troy ceng kaparluan. Yang troy kebeli aja besen dik. Troy sombong ngake ke mak ke sapa. Deku amolot. Iya. Mun mak kesapa. Pas ingan kaya radu. Kek kan amolon dekah. Kita sombong kan alumni. Aduh, sepora nalik. Kong idi ngaki ocan kakre mak grimis bruin golek. Mak bisa kakek cak ngocai mak kai de iya. Sambil mak kai ya. Tak kira minta sombongan ke alumni na. Arekin ko TV separlo. Kakek man. Iya dong. Tuju man. Dicong.
Ina kok kas lekas, Cong. Iya, Man. Kakek tak ingat ya. Apa ya? Ya setiria depak ke tahun 2000 pun kakek. Yung, kuman ko tadi nggak sekali. Tina tak usah wedot kakek. Pese ya beda. Iya. Kakek aja ngonceng ya. Engkau sak belenceng. Setia, Man. Ih setia Cong, mendeku engkau tak di waktu. Deku ya beda pertemuan bendi PR engkau nak. Oh, iya, Man, iya, Man, iya, Man. Gimana Cong ya? Iya, Man. Mai pas berangkat. Mayu har, hari ku ganggu har. Aiki. Tak langkong. Berde palo panapa ka dito. Ajunan manggil abtin. Oh iya har, sing ko minta tolong. Kaki seteno rongko ke kecamatan. Angka TV urus lagi. Oh, iki ngireng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki lik. Engki kiai. Tojo dan nak lik, tojo lik. Dek remak kabar kaki lik. Alhamdulillah saya kiai. Main nak ku ganggu. Engki. Andi pemator kali itu. Perlu apa, Cong? Terus aja ngonceng. Bila. Engki semangken. Pas dek remer ya har. Kasokan ajunan ka dito. Ide iya relik. Asli nengkok seteben bohar ro keluar ke kecamatan. Tapi tak apa. Perlu nak kaki bingkoi pakada. Tina har deku kaki denak boleh ya. Aiki. Jilik anu lah antos roman koki asalen ya. Tak langkong ka dito. Abtin langsung asawa. Oh langsung ah. Aiki. Oh iya har iya sekelangkong. Oke. Betin na kakeki palo kiya kamagai. Bingko sa kuken letak palo. Ulan mundo war luar cek santan si arasanan. Jadi kenga mulai setia. Guru ria beni karo ken malay ring tiya. Ben adidik rohanin ring tiya. Tapi andi ate peduli kiya. Contoh nangagi puru. Kiai andi keperluan pribadi ki itunda demi keperluan nakake. Jadi kali budina ambui kakres ampo arasanan guru war luar. Tanang ko ben kakres laku santre tak oleh anilai dek laku na guru. Tapi engkau ben kakres wajib hormat dek ke guru. Tak kusangka dirimu Bohar memberi pesan moral kepada diriku.